Nyakoro mgajuan kopogre gi mano bende duol mano mar jodongo mag Njuri Ncheke oluongo romo mar jotelo duto mawuok Meru kod Tharaka Nithi. Kokale jogoro ariyo mag Njuri Ncheke giwacho ni oganda dhot jo-Meru obayo yoto romono en mar riwo wigi kanyakla. Kalure kod jagoro mapango chenro Josephat Murangire kod nyawadgi Washington Mudhamia, Meru obayo yo kendo pogre yor siasa kendo romono ber mar twak ewi kama pogruok owuoke e kind jo-Meru kendo luor e kindgi gi jotelo bende giwacho ni onge. Romono mabiro timore juma mar ariyo mar dwe mokwongo mar higa manyien biro kelo kanyakla gavana ma Meru kod Tharaka Nithi, jotend migepe Kithure Kindiki kod Mithika Linturi, jod bura mag kaunti ariyogo, MCAs kod jotelo mamoko mag sirikal. Ya ukianza safari ukose njia unarudi pahali ulianzia ndio upate mwelekeo. Kwa hivyo tumechagua Gaironi in Tharaka Nithi County ambayo ni senta moja yetu ya Njuri Ncheke. Tukutane hapo ndio wazazi wetu walitoka, hapo ndio tuligawanya watu wa Tharaka wakaachwa Tharaka, Wachuka pande ya Chuka, Mara wakaenda pande yao na Oimenti tukakuja pande ya juu, Watigania na Wegembe tulitoka hapo. Kwa hivyo ni nyumba yetu, tunataka kurudi pale tulianzia. Tuongie kama wa Meru ndio tulete wananchi wetu wa Meru pamoja. Tumeita hiyo watu yote ili wakuje tukae chini tuangalie wa Meru tulikosea wapi. Ni aibu sana kubwa kuona wa Meru watu wengine mpaka watoke nje wakuja ongee. Instead sisi wa Meru tukae chini tuone makosa yetu tulikosea wapi na ni wapi tulikosea ili tusalimiane na tufanye kama vile nilisikia Your Excellency the Governor of Meru akisema akiaddress the senator akasema wale watu alikosea amewasamehe na wale nao wamemkosea pia anaomba wamsamehe. Tukikutana hiyo siku hiyo watu yote watakaa pamoja na waongee kwa lugha moja.